Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana n'ibyahishuriwe Yohana tugiye kuja gusoma, niturangiza tuganira ijambo ry'Imana. Ariko ko numva kino gitaramo kizoremera, nacyumvise kubera ko twagihuriyemo n'abashitsi bafite uburemere mu ndirimbo, nkunda baririmbyi cyane. Ni ibice bitatu, naje ndahera ku murongo wa 14 ariya musenyeri yahereye, tubone kwika hepfo. Biriya yavuze ngo wandikire marayika w'itorero, ku mutwe w'ijambo wavuze ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Laodikiya. Wandikire marayika w'itorero ry'i Laodikiya uti: wiyitame umugabo wo guhamya kandi ukiranuka ukuri inkomoko y'ivy'Imana yaremye. Aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire, iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Nuko rero kuko urakaza uyaza, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Amen. Mvise Imana iganirije ubugingo bwacu, kandi Yesu icyo ashaka aricyo azakora. Haleluya. Yesu icyo ashaka nicyo azakora. Nanejejwe n'indirimbo nasanze abaririmbyi baririmbye, sinzi kuririmba kandi sinoririmba rya jwi rya njuru ya mugabo ari aha ngaha, ngaho mba ngiye ko gukoroga ibintu. Ariko umuririmbyi wari uri aha nasanze yaririmba ngo nimba ari Yohana ngo abumbura cya gitabo, kuko arizo nyigisho baduhaye numva nkoze ku mutima. Uyu mugoroba reka tuganire Yohana na Yesu. Turaganira Yohana na Yesu nyuma, kuko dufite iminsi tuzocukumburira ijambo ya matorero ko ari 7. Yohana yabwiwe ngo niyandike ari ku karwa ka Patimo, ariko tuzaganirira itorero rya 7 ari ryo torero turimo none. Amen. Yohana niwe wanditse iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Harimo ibitabo 5 yanditse muri Bibiliya. Yanditse iriya Injili ya Yohana, yandika inzandiko 3, urwandiko rwa mbere rwa Yohana n'urwa kabiri n'urwa gatatu, yandikamo n'ibyahishuwe. Ariko gitumye mbabwiye ngo turaganira Yohana na Yesu, kunda Yohana. Yohana mwene Zebedayo, ise ni Zebedayo, mama wiwe bakamwita Salome. Yohana yabayeho mu buzima bw'uburobyi. Yari umurobyi, nibwo buzima, niwo wari umurimo we wa misi yose. Yari atuye mu mazi, aroba injanga, niyo yari imibereho yiwe. Buriya Imana nayo yanga abashanga. Se n'abanebwe harya? Imana yanga abanebwe. Imana ndizi yamagara umunebwe. Umunebwe uba warananiwe kwikorera, iyo yo muhamagara ngo azaje kuyikorera iki? Imana ikunda abanyakazi. Zihamagara abanyakazi, kakurebana umwete kubyuka saa 12 ukagenda ukirirwa mu kazi ugataha saa 12 cyangwa ugataha amasaha agiye. Imana ikavuga ngo uriya mudamu cyangwa se uriya mumama uwo muhamagara yongorera bitewe n'ukuntu akunda umurimo. Amen. Yohana rero yakundaga akazi k'uburobyi. Yabaga mu mazi buri joro, aha yafata ifi, ariko kazi gatunze urugo rwiwe. Yesu atangira guhamagara abigishwa, yahamagaye 70, abita abayoboke. Akuramo 12 abita intumwa ze. Akuramo 3 abita inshuti. Akuramo umwe Yohana amwita ngo ni mwanafunzi mupendwa, ngo ni umwigishwa akunda cyane. Kubera iki yamukundaga cyane? Ngo yari yaritegereje umutima wa Yohana asanga ni umutima. Bwana sifiwe. Imana ikunda abagabo bagira ibanga, Imana igakunda abagore bagira ibanga.
pana babandi uri mutereramo kera nawe akaba tayari ya mwibarabara. Umugore umwe ababo babiri baza batangira kugamba, se ni kugamba narya, nono warangize bagamba undi wabo, warangize babwira urya basanze iwe bati nonoga uzofatira ibangurisha, yamababwira ngo sinonerwa kuribika, sinorwandibika, mwananiwe kuryibikamo. Mu gihe mutaryibitsemo ati ubu ngubu ndaritwaye ngiye kurishitsa. Bakaza basigara bamubwira ati nyabuna tiwo dufatira ibanga twebwe arya aya magambo tuvuga hano numara zoje kuyavuga. Ati keraga nayavuze, iyo mutekereza ko atazovuga muba mwayakomeje mukayibikamo. Imana ikunda ibanga, ikunda abasenzi bagira ibanga. Sameni haleluya! Atalesa! Ikunda abungeri bagira ibanga ry'umurimo. Ikunda abaririmbyi bagira ibanga. Gakunda abamama bagira ibanga. Tikunda babandi ngo yavuze ngo bama baga erega Imana n'ubwivuze ndibiko. Imana hari igihe ikubwira. Yakubwira ikakubwira ngo uzogenda ubwira umuntu. Tibikubwiye ngo uhagarare hano ku gatuti ngo utangaze. Ibanga ryanje Imana yakubwiye yokubwira yewe. Ariko ukansanga iwanje ukaza kumbwira ngo Imana yaravuze. Apana ngo wowe ngo Imana iravuze ngo afishe yawe irasohotse ngo ngwino hano. Oya Yesu ko Imana iteye. Riya nukwishakira amaramuko, nico cyatumye abantu bahagarara ku gatuti batanga amatangazo. Ariko Imana ngo yageza yitegereza Yohana ikavuga ngo uyu nguyu muri ababigishwa banje bose. Yohana ni umugabo noshira mu ibanga tarigaruwe. Amen. Bibiliya yarambwiye ngo hari ibihe byinshi Yesu yabanye na Yohana. Icyo gituma nababwiye ngo tuganire Yohana na Yesu. Musumwe Yesu ngo yitegereza abigishwa be hariya muri Matayo 17. Aravuga ati abo bagabo twaragendanye, twarasangiye, twarararanye. Babonye aho nigisha, babona aho nkora ibitangaza, babona aho ibimuga bihaguruka, babona ibipfamatwi bihumuka. Ariko ibitekerezo byabo ntibizi inkomoko yanje. Bazi ko ndi mwene Yosefu na Mariya. Arangiza aravuga ngo aba bagabo ko ari batatu, Petero na Yohana na Yakobo. Reka mbazamukane ku musozi wa Elayono. Nyigisho za Bibiliya zibita ngo ni umusozi w'ihindukiro. Gira nje kubereka uwo ndiwe, nje kubibwira. Amen. Amen. Barabaza arababwira ati ba papa tugende tuje gutarama. Kuko ku musozi wa Elayono habaga igitaramo cya Yesu cya buri gihe. Bibiliya ivuga ngo Yesu yirirwaga mu muhana w'abayuda muri Yerusalemu, aha yavuga ubutumwa bwiza, aha yahagurutse ibimuga bipfamatwi bihaye byumva, ngo haba nijoro akabwibwiga kubisinda hasi. Yesu ntiyageze agenda gusenga bahaye bamubona. Ankabirya bunyina abantu barimo ari mu kwamagatira ibitabo na za bindi akajagira akazagenda atanga amatangazo ngo tugiye gusenga kugira ngo bamubone bamwita umusenzi, nyamara atariwe ari wo kwifatira abantu. Yesu ngo yageze agenda badahaye bamubona, akikoza mu kagezi Gedroni, akazamuka umusozi wa Elayono akarenga mu iramba, ngo akararaganira na Data. Duheze Data icyubahiro. Haleluya! Haleluya! Akararaganira n'Imana. Nico gituma itakibaganiriza nuko mwabigize ibisanzwe. Ngo nuja gusenga abantu bose babibone. Aho mudahaye asengera ngo abantu bose yomongana abantu bose bumva. Yesu ngo nimuvuge ngo Bwana asifiwe. Yesu ngo akazamuka bakicara mu irango ry'umusozi ngo agatara akabwira Data ngo niriwe mu gisagara ndimo nganira n'abantu bayenganira n'abayuda paye nkizi bimuga bipfamatwi bihaye vyuba imbaraga hari imbaraga yapungutse ngo nongeye kandi kuza kugusaba ngo utize imbaraga zejo kandi izo mbaraga ndashaka ngo uzimpe mu ibanga. Ndashaka ngo izo mbaraga uzimpe mu ibanga. Mu gitondo kare kare ku museke urusake ruhaye rubika, Yesu ngo akamanuka kandi baje kumubona ngo bakamubonera mu gisagara hagati, bakagira ngo nawe yaraye mu bana, naho yaraye aganira na Data. Twese Data icyubahiro. Haleluya! Haleluya!
ariko bari mukumbabaza yamara kamayiterera ngo uzi utukura. Iyo uzi utukura niryo zina ryawe. Iyo twataramye data zaganira akavuga n'amazina. Apana ngo wowe umwenda utukura nguriya wera nguriya wadefurije. Oya ye data suko azavuga. Beza data cyubahiro. Haleluya. Suko azavuga. Aratuza zina amazina. Umunsi yamagara Samuel yaramubwiye ngo Samuel we. Gituma ndavuza ngo wa muhungu. Iratuzi kamenya n'amazina. Evangeliste irakuzi kamenya n'izina ryawe ntibovuga ngo wa mpapa wambaye ikoti ryera. Oya yabwiye Yeremiya we ngo nakumenye ndarakurema ngo kwezi utaravuka ngo ngushirira kumwana. Imana yatumenye tukiri isoro mu nda z'abamama imenye n'amazina bazatwita. Twese data cyubahiro. Haleluya. Pari della forza. Alima della gracia. Muririmbyi yaravuze ngo iratuze izina mazina yacu iratuzi izina mazina yacu iratuzi izina mazina yacu iratuzi izina mazina yacu. Bese dati cyubahiro. Haleluya. Iratuzi iranzi. Izi ni izina ryaje. Tiyovuga ngo uriya mugabo wambaye karuvati uyaye n'uriya mugabo Sengiyumva. Izi zina ryaje. Nibazo zavuga ngo wa mama ufite agakoti agakanzu gatukuzore uzange guhaguruka. Uzange mupaka bavuga izina. Haleluya. Ngonesa sasa rohoni wangu karibu naye natulia. Eka babwire Yesu tuweze cyubahiro. Haleluya. Wazamukana na Petero na Yohana na Yakobo kwenye mulima wa ugeuko. Wakazababwira ngo uyu munsi akazaga gatekereza ngo uyu munsi muramenya bushasha. Munzi ko mwene Maria na Yosefu uyu munsi murongera mu mbone bushasha. Iyo twasenze, iyo twagiye mu masengesho, tukaja mu byicaro by'amasengesho, tuzatwongera guhishurirwa Yesu bushasha. Kurya bazase cyubahiro. Haleluya. Tuzatwongera guhishurirwa Yesu bushasha. Igituma tabakomeje kuba Yesu mushasha mu buzima bwawe nuko utagira ikibanza cyo kuja kuganiriramo nawe. Ngo bashike muri cya kibanza batangira kubaganirira. Batangire kubaganirira. Kuri uwo musozi habaye ibintu bine. Ijambo rya mbere ngo yamahinduka. Yambura wa mubiri wo kwa Maria na Yosefu. Ngo abereke ubwiza burya twageza turirimba muri kantike ngo wasizo bwiza wa rufite mwijuru ubawaza mwisi no mwivuka yawe tahatu hariho agotunga. Mbese cyubahiro. Yesu ngwagarura bwa bwiza yambuye wamusaje guca mu nda ya Maria ngo hari umubiri yari yambuye w'ubumana ngo aza kwambara kamero k'imbata. Uwo munsi ngo arawugaragarana ngo arawambara. Yesu yasize ubwiza mw'ijoro n'igitaramo cyari gishushe abamarayika bacuranga indirimbo zimaze gahozo bamucuranga imisumari burya
umwemere. Sameni haleluya. Haleluya. Yesu ngo abereke ubwiza yari yarasize mu ijuru. Arababwira ngo mwari mumenyereye umubiri wanje uyu twahoranaga namwe, wa wundi wavuye mu nda ya Mariya, kandi uwo ngo yari yawitije. Hari ibintu Yesu yitije muri iyi si kugira ngo agere ku ntego. Icyambere ngo yitije umubiri wo mu nda ya Mariya, ngo yambura umubiri w'ubwiza bwe arawusiga. Uwo munsi ngo awereka Petero na Yohana na Yakobo kwenye mlima wa ugeuka, ngo abereke ubundi bwiza bwose data icyubahiro. Haleluya. Ngo abereke ubundi bwiza, ubwo bwiza buza bubona abagabo bataramye, ubwo bwiza buza bubona ababyeyi bataramye, ubwo bwiza nta wundi wo bubona keretse umuntu uri mu masengesho niwe uzubona ubwo bwiza bwa Yesu. Amen. Amen. Ijambo rya kabiri ngo yari yambaye ikanzu yitayigira n'umusona yari amenyereye, ngo ntiyageze inahindurwa. Kwa Yosefu hari abakene, ntiyagiraga n'umwenda, ngo agaragara n'indi myenda yera. Yesu ngo agaragara mu yindi myenda yera. Amen. Amen. Ngo baraguma baramwitegereza. Ijambo rya gatatu ngo agaragarana na Mose na Eliya. Bagabo bari barapfuye ngo baza ari ibyitegererezo. Mose ngo yaje ari icyitegererezo kivuga ngo abapfuriye muri Kristo Yesu ngo nabo bazongera kandi babeho. Amen. Amen. Eliya ngo yari icyitegererezo cy'itorero ngo rizozamuka ridaciye mu rupfu, kuko ngo haje igare ry'umuriro ari kumwe na Elisa ngo riramurengeza. Uwo munsi ngo bagaragarana na Yesu, Yesu ngo ahagaze hagati yabo, ngo bahaye bagenda baganira. Ikindi cya kabiri cyari kibazanye ngo bari baje kumubwira ngo itegura igihe cyawe cyo kuva mu isi kirageze. Bari bamuzaniye message yo mu ijuru yo kumubwira ngo itegura igihe cyo gupfa kwawe ngo kirageze, ugiye kwimurwa. Yohana na Yakobo na Petero bamureba. Jambo ryabaye final ngo mu ijuru hava ijwi, nimuvuge ngo ijwi, ngo bararyumva. Dufite abantu batarumva ijwi rya Yesu. Icampa mukumva ijwi rya Yesu muri uyu mugoroba, ngo mwumve ijwi. Haleluya. Haleluya. Ngo mu ijuru hava ijwi riramuhamya, riravuga ngo nguyu mwana wanjye nkunda kandi nkamwubaha, ngo nimumwumvire. Iryo jwi ry'Imana ryahamije Yesu kabiri. Wa munsi kandi ngo apfukamye muri Yorodani, Yohana amaze kumusukaho amazi, ngo umwuka wera uramanuka umeze nk'inuma, ngo uraza umwicara hejuru. Nyuma ngo haza ijwi riramuhamya, riravuga ngo nguyu mwana wanje nkunda, ngo mwese nimumwubahe. Petero ngo yamahahamuka kuri wa musozi, ngo yamabwira Yesu, kandi nta mupanga yari afite. Ariko Yesu yabonetse, haza pangura imipanga iza yamipanguka mu mutwe. Petero yamapanguka yamavuga ngo ngiye kubaka, ndani igipanga yajanye ku musozi. Ametutombale Yesu, ametutombale Yesu, musumwe naramwumvise Yesu. Mwumvise kenshi, ariko nashatse ko musumwe naramwumvise Yesu. Aya matwi yanje yaramwumvise. Nicyo gituma muza mubona twicara tuzunguruka. Yesu arampamagara. Nicyo gituma nari mbabwiye ngo hari abantu bari mu gupfa kwikora ibyo bikora, batigeze bumva ijwi rya Yesu, bakagira ngo mu gisirimba hari nta jwi riba mu gisirimba. Reka mbabwire, Bwana sifiwe. Wa munsi wa Eliya muri bwa buvumo, ngo yabajije ngo yamayumva umuyaga w'ikirura ngo uraza, ati numvise Imana. Bene biryaga muri Mukama ngo nibavuze ibyuma ngo n'amapendo ngo biruke ngo Imana simurya simwiba.
Hoya ye burya nta mani bamo. Habamo ubugenge n'amarangamutima. Hallelujah! Hallelujah! Adetalesai. Ngomare ngo yumva guhinda kw'ikuboko zirakubita ngo imirambi irarabye. Eliya ati n'umungu umuhari mw'Imana. Tajwi ry'Imana ryarire. Umwanya ngo haza umuriro utwika. Ati n'umuhari mw'Imana. Gasanga ntama. Ngo mu mwanya ngo haza ijwi ry'ituza. Ndatekereza ko ari uyu muririmbyi yahimbye indirimbo aravuga ngo nongoneza sasaro ni wangu umva Imana. Mana we ananisi yangu baraka zangu Mana we. Hallelujah! Eliya ngo yumva Imana iziganira yitonze evangeliste we ntiziza mu mirimbi ngo birutse cyane simurye iziza yitonze kandi kakuganiriza yitonze ndetse wabuhawe usakuza ikakubwira ngo banza utuze iratuganye. Amen. Petero ngo arahaha ngamubwira ngo mwami Yesu ngo reka dukomeze dutarama ngo gira nshingando ngo nubaka amazu ngo nubaka imwe yawe ngo nubake niya Mose ngo nubake niya Eliya ibo yama yibagirwa nimba baba baricaye hanze gusa abandi bakaja mu mazu. Naje ntumbaze Yesu arababwira ngo nari nkeneye kubibwira nimuze tumanuke dutahe ngo bahaye bamanuka umusozi wa Elayono ngo arababwira ngo bene aya mabanga ntibaza bayavuga ngo muyagira ubwiru. Naho mwebwe n'ubu nyine twosirimba umuti wo kwamayiterera ngo n'ukuri kw'Imana nderetswe kinyoma. Oh, hallelujah, Yesu. Nguwo Yohana yabanye na Yesu kwenye mlima wa ugeuko ngo abone ubwiza bwa Yesu. Inshuro ya kabiri yabanye na Yesu ngo bahaye bafungura kwenye juma la mwisho muri cya cyumweru cya nyuma Yesu aje kurangiza urugendo rwe rwo mu isi. No Yesu arababwira ngo umwe muri mwebwe ari mu ngambane. Petero ngo yarazi ko Yohana ngo ari inshuti ya Yesu magana. Yamavuga ngo nta wundi Yesu yobwirira ibanga. Twese dukubise mu gihirahiro kandi twese ko turakekana. Aravuze ngo umwe muri mwebwe. Umwe akamareba undi ati yoba ari wewe, undi akareba undi te. Ngago yageza ngo muno harimo umuntu ngumeze uko. Batavuze izina. Mwese mwaza amakeka mugenzi undi akakeka mugenzi we. Ngo amare Petero aramwegera ngo aramubwira ngo mubaze wari. Ngo yariseguye igituza cya Yesu. Ariko hari abagabo kubera gukundana ngo bagaza bicara Yohana ngo akisegura ngo akarambika umusaya wo mu gituza cya Yesu ngo akamwegamira. Icampira ijoro nawe ukarara wiseguye Kristo. N'ukuri kw'Imana. Hallelujah! Yaramwiseguye. Petero ngo aja mu gutwi ko aramubwira ngo mubaze. Yohana nawe ngo yamajana akanwa ku gutwi kwa Yesu gusa. Ninde? Yesu aramubwira ngo duhurize ukuboko kumbe. Kuko nta kintu yageza muhisha. Tucaye tuganira ubushuti bwa Yesu na Yohana. Tuzobone gutibuka hari. Muzayishuriwe Yohana. Amen. Amen. Yohana ari muri babandi batatu ngo Yesu amaze gusangira nabo Pasika. Arababwira ngo tugende ungenza ari hafi bikamukageze Gedroni bafata hakujya ku musozi wa Elayono barinjira mu gashamba ka Getsemani. Ngo bahaye basenga arabarobanura ngo arobanura Petero na Yohana na Yakobo. Arabatambukana ngo nkaho umuntu yotera ibuye abandi arabasiga. Ngo amare gushika arababwira ngo dupfukame dusenga. Ngo bahaye basenga Yesu ngo arahishurirwa. Ngo ahishurirwa igikombe cy'imibabaro yaragiye gucamo.
ngo yumva agiye guhindura isengesho ryo gutakira amagara. Aravuga ngo sinosenga ndi kumwe n'aba bagabo Petero na Yohana na Yakobo, ngo bumva amagambo ngiye gusenga. Nabo ngo arabasiga atera ngo iyindi ntambwe arapfukama arasenga. Nimuvuga ngo Bwana asifiwe. Haleluya. Aravuga Mana ngo nimba bishoboka iki gikombe kindenga. Mana ngo irasubira imwongerera imbaraga ahindura isengesho aravuga ngo ntibe kuko nshaka, ngo bibe kuko ushaka wewe. Yohana niwe winjiranye na Yesu mu rukiko rwo kwa Pilato. Buryo bamaze gufata abandi bigishwa, bamaze gufata Yesu ngo bamukubite gutya, abandi bigishwa bose bamabiruka, bose barataha, bose ngo hasigara Yohana n'abagore gusa. Baramanuka binjira mu rukiko rwo kwa Pilato. Aho Yesu yarahaye asamba kwa Pilato, Yohana yaramuhagaze iruhande. Yinjira mu rukiko rwa Herode, agaruka kwa Pilato, Yohana amuhagaze iruhande. Aho yatsinzwe n'urubanza kandi nta kibi yakoze, ngo bamukubita bakora, Yohana amuhagaze iruhande. Bamwambika ikamba ry'amahwa, Yohana amuhagaze iruhande. Bamukorera umusaraba, Yohana amuhagaze iruhande. Ngo bamushorere, Yohana amujimye. Baragenda ngo bagere ku musaraba maze kumubamba. Mu magambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba agiye gucika. Yohana niwe mwigishwa Yesu yaraze. Abandi ntibarazwe. Niwe mwigisha Yesu yaraze. Aravuga ngo mubyeyi dore umwana, nawe mwana dore umubyeyi, ngo amuraga nyina Mariya. Yesu aracikana arahamba, ngo azuke yiyereka abigishwa, ngiye gusoza. Njyewe Yesu yarantangaje. Bwana asifiwe. Amen. Yarahaye amacomoka ngo akamacomoka mu nzu zikinze. Abandi ngo baye bagenda bariya bakirihope bagiye Emmaus, ngo yamahagarara hagati yabo atangira kujana nabo, tibabonye aho yaturutse, ntibabonye aho haya, yamatangira kujana nabo ngo agenda aganira nabo. Abagore ngo bikoze yari bati twamubonye, bose bazana amakuru barayahuza, ngo binjira mu nzu, ngo bahaye baganira amakuru. Muvuga ngo Bwana asifiwe. Yesu arababonekera, ngo aza mu nzu ikinze, bama bashabuka ngo turashize. Yesu arabwira ngo asimufite ubwo babwike, komeranda umuzimu, ngo abereka za nkovu zo mu biganza. Izo muririmbyi yavuze ngo kandi inkovu z'imbere ngo azaza zikiriho, ngo kandi abamucumise bose ngo bazazinezerererwa, ngo arengeza umwambaro wabereka ya nkovu yo mu rubavu ryacu muri wa musirikare w'umuroma yari yamucumise, ngo baranezerwa baravuga ngo nukuri ni umwami Yesu. Uyu ni umwami Yesu. Bwa nyuma ngo yiyereka Petero na Yohana na Yakobo na Andrea na Zebedayo, ngo bahaye baroba, ngo bakesheje ijoro nta kintu bafashe. Ngo arangiza arabwira ngo se ko mumeze mute, hari icyo mwafashe? Baravuga batoya. Arabona nimusubize urushundura iburyo. Baramubwira ngo abantu baza bafata injanga nijoro, ifi nijoro, kumanywa izuba riva, uko uzagiye zahuza. Ati ni mubigaragaze, ngo bari bataramenya ubari. Atereka tupfe kubikora ngo baterere bafata ifi nijoro. Ngo arangiza arabibwira. Amen. Amen. Abwira Petero ngo surankunda kurusha. Petero atoya mwami Yesu kumukunda. Yamubajije inshuro 3. Ngo arangize. Aramubwira ngo igihe kirageze Petero, ngo ubwo ugiye kuja ahantu bazagenda bagukenyeje, ngo nibamara bakujane bahakushire. Yaramubwiye urupfu. Yohana ngo aturuka inyuma ye. Petero aramaza ngo suyiwe. Yesu aravuga ngo se novuga ngo ntagapfe bitwaye iki? Inkuru yamigenda ngo Yesu yavuze ngo Yohana ntagapfe, ngo ntazapfa. Kandi nyina niko yaravuze, atoya siko mvuze, ariko niko yaravuze. Ngo arangiza abigishwa barapfa bose, hasigara Yohana. Yohana baravuga ngo se tumwicishe iki? Mwovuga ngo Bwana asifiwe. Amen. Yohana niki gikwiriye, nuruhe rupfu rwo mwica? Bamwe barabambwe ba Petero, abandi baba bazimpu, abandi babicishije imishale, abandi babicishije amahiri. Yohana baravuga ngo tuje kumwicisha urupfu rwo kukarwa ka Patimo.
Nyigisho za Bibiliya nizo zazivuga ntibyanditswe muri Bibiliya ngo baramutogosa mu ngungura y'amavuta barapfundikira, ariko ngo yarariho icyo Imana yamuvuzeho. Icyo Yesu yari yamuvuzeho wa munsi Petero avuze ngo suriya we. Bwana asifiwe. Hallelujah. Niba hariho icyo ijuru ryakuvuzeho, naho twanyura mu bimeze nk'imiriro, ariko ntituzasha. Yarariho ijambo Yesu yamuvuzeho. Ngo barangize bose baravugana ngo tujye kumutaka akarwa ka Patimo. Akarwa ka Patimo kari kariho imfunisha. Ijambo rya mbere ngo hari hagati y'inzu y'amazi y'ikiyaga, baravuga ngo azicwa n'imbeho. Ijambo rya kabiri baravuga ngo azicwa n'irungu, nta bantu bazaba bavugana nawe. Ijambo rya gatatu baravuga ngo azicwa n'inzara, ntawe uzamugaburira. Ndetse ngo habaga amabuye y'inzara akabamo inzoka zifite isumu yica ubusambo, azakomwa n'inzoka apfe. Ibyo byose ntiyazabura icyica Yohana, ariko ngo bibagirwa kimwe, ngo bibagirwa kuko Yesu yamuvuzeho. Bibagirwa kuko Yesu yamuvuzeho. Nimba hari icyo Yesu yakuvuzeho, humura. Inzoka ngo zizamukoma, cyangwa yicwe n'inzara, cyangwa yicwe n'irungu, cyangwa yicwe n'imbeho, cyangwa yicwe. Ngo basiga kamwe kabihishe, ngo bibagirwa kuko Yesu yamuvuzeho. Ngo Yesu yiwe novuga ngo akomeze azabeho. Petero we bigutwaye iki? Nako ngako. Nimba hariho kamwe Yesu yakuvuzeho, komera ku cyo Imana yavuze. Ayandi makuru yose ni ibihuha, ntacyo bizagutwara. Yohana ngo yamaceceka, baramujana ngo ashike ku karwa ka Patimo aratarama. Ndashoje tuzinjira muri ariya makanisa, ngo yinjira mu gitaramo da, ngo ataramira ku magambo abiri. Ijambo rya mbere ngo aravuga ngo sabacu ko bararangije urugendo rwo muri iyi si, ngo twakoranye umurimo w'Imana. Haleluya! Aravuga ngo batabarutse, basohoje icyo Yesu yabavuzeho. Ngo hakuwazia mateso ya Patmos, ntiyigeze atekereza ku mibabaro ya Patimo, ngo yinjira mu gitaramo. Abantu benshi bari mu gutinda ku bibazo byabo. Aravuga ati gute abacu batabarutse, ngo yamasubira mu mpfu zabo, bariko bapfaga hayabo, ariko aravuga ngo bapfuye nk'abagabo. Ubwo batapfuye bihakanye umwami wacu, bapfuye nk'abagabo. Ijambo rya kabiri ngo aratekereza, aravuga ngo bararuhutse, bari kumwe n'umwami Yesu. Ngo nije usigaye, jewe nzobona Yesu ryari. Ngo ari muri ibyo bitekerezo, muvuga ngo ari muri ibyo bitekerezo, ngo ijuru rirakinguka. Haleluya! Bibiliya iravuga ngo ijuru rirakinguka. Aha mu gice cya mbere yaranditse aravuga ngo mu munsi w'umwami, ngo maze mba mu mwuka, Yesu icyubahiro. Haleluya! Aravuga ngo mu munsi w'umwami, ngo mba mu mwuka. Aho tekereza ihari yararimo. Bavuze ngo inzoka zimukome, cyangwa yicwe n'irungu, cyangwa zicwe n'inzara, ariko ijuru ngo riramusura. Aravuga ngo mu munsi w'umwami, ngo mba mu mwuka. Reka mbifurize uyu mugoroba kuba mu mwuka wa Yesu. Amen. Ijuru rya Yesu ngo rirakinguka. Wirira Yohana wirira, naho we muryango wa Yuda yaranesheje, awubura icyo gitabo. Marayika arabaza ati, ninde wabura icyo gitabo? Niyagira uwabishobora, bituma Yohana arira. Yesu mani cyubahiro. Haleluya!
yagize arinisha we mu mibabaro mwirungu bamuhebye bavuze ngo yapfuye ariko ngo aje kuvuga aravuga ngo umunsi umwe ngo mba mu mwuka mbese si cyubahiro. Haleluya, haleluya. umunsi w'umwami mba mu mwuka. Amaze mwene Zebedayo arerekwa, hapana bya bindi byinshi, hapana bya bindi byinshi. Mwene Zebedayo arerekwa bya kweli kweli. Yaragira ngo niwe Yohana na Yesaya ngo nibo bagabo ba mbere bari bagira ijisho rizi kurangiza kure ryo kwerekwa. Bazaba bagereranya n'ikizu, inyunda iziguruka ikagenda ikarengiriya, ikizu kikarengiriya ariko kikabona umwana w'inkoko mutoya muturagura hasi kikihika kikamutora. Ijisho rya Yohana ryarinjiye neza, niwo muntu wa mbere weretswe Yesu muri umirere isura ya mbere ya Yohana. Aravuga ngo mbere na mbere ngo hariho jambo, ngo kandi uwo jambo yari Imana, ngo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, ngo mu byaremwe byose ngo nta na kimwe kitaremwe nawe. Mbese dati cyubahiro. Haleluya, haleluya. Ijisho rye ry'ubuhanuzi ryageza dukwereka ryageza ryinjiririya rigasesera rigasesangura ibintu n'ibindi. Pana yandi baramukiruka akazazunguruka gareba ico bazanye, maboko yagarutse gutyo. Yohana ngo aryamye ku karwa ka Patimo, ijuru ngo riramukingukira, amaze ngo bamumuka, ngo yumva ijwi rimuhumuriza riramubwira ngo humura Yohana we, ngo nari narapfuye. Amen, amen. Ngo nigeze gupfa, ndi wayivuga ngo sizosubira umbone ryari, ngo riramubwira ngo Yohana we nigeze gupfa ariko none ngo dore ndiho, ntituzadupfa. Haleluya, riramubwira ngo dore ndiho, ngo kandi ndi muzima, ngo ndi Alfa na Omega, ngo ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo. Amen, amen. Ngo yikubita hasi nk'upfuye, kuboko kw'Imana ngo kwa Yesu ngo kumukora, zuka gira tuganire. Urashaka kuganira na Yesu? Genda uje gutarama. Nimba ushaka kuganira na Yesu uje mu gitaramo cyawe wiherere, apana cyakindi ngo nibasubizemo ngo tubyine ngo dukore ngo gahunda. Ta gahunda Yohana yazayikora gusa yicaye ku ibuye ku karwa ka Patimo, hari ku mabuye, nta ntebe yari afite, ngo aragenda gusa yicara ku ibuye ngo atarama igitaramo cyo gutekereza. Aravuga ngo se ba Petero ko bapfuye n'aba Batoromayo nimuvuga ngo bona sifuye ngo bakaba bararuhutse. Ese kunzosubira mbabone dutaramane cyane, niko yaza yibaza ngo se kunzosubira mbabone dutaramane, ngo yibuka ubutumwa bavuganye na ba Petero. Subira mbabone de pari de la force. Hari igitondo cy'ubugingo manisheni, icyo gitondo kizabiyemeje, kizabamo igitaramo kizataramamo n'abera bose, kizaba kiyobowe indirimbo zizaririmbwa muri icyo gitondo, iya Mose n'umwana w'intama. Tuzaririmba, 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 tuzaririmba izabanesheje. Tuzaririmba, 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 tuzaririmba Yesu haya. Wese mani chubai. Hallelujah. Yes, hallelujah. Vitamatiko nukusi nokusaba muri ico bitaramo. Nabona we nabo na Yesu gabe. Bitwari zanesesi.
ngo atangaye gutekereza ngo ba Petero bararuhutse, igitaramo cyabo bagisoje, noneho bataramanye n'umwami Yesu. Atese njyewe nzotaramana na Yesu ryari? Muvuge ngo Bwana sifiwe. Kapari de la fosara. Njyewe nzotaramana na Yesu ryari? Bibaze nawe, wowe uzotaramana na Yesu ryari? Ko bene data bavuze ngo Yesu yaravuze ngo ngiye kubategurira hanyu, ngo aho nzaba namwe niho muzaba. Ati bo basoje urugendo rwabo baricaranye na Yesu, none baregamiranye ko baraganira. Naho njyewe imibabaro ndimo, ijwi riramubwira ngo humura, ndacariho, nari narapfuye ariko ndi muzima. Yohana ngaje kwandika aravuga ngo ariya mu isura ya mbere, aravuga ngo njyewe Yohana mwene So agiye kwandikira amatorero arindwi, niryo nsozera ijoro ryose ubone kwinjiramo, ngo dusangiye amakuba. Amen. Amen. Ngo tugasangira n'ubwami. Hallelujah. Aravuga ngo dusangiye amakuba, abakirisitu dusangiye amakuba, ariko kandi dusangiye n'ubwami. Amen. Ngubwo nari ku kirwa cyitwa Patimo, ngo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwiza, ngo mu munsi w'umwami mba mu mwuka, ngo nikasikia sauti nyuma yangu. Siko mwageza muririmba, nikasikia sauti kubwa nyala, ngo ku nyuma yangu, ngo yumva ijwi rinini nk'iry'impanda, ngo ahindukire gutya, reka ndeke ntavuga Yesu, ngo yamabona ibitereko by'amatubaza, ngo abona umugabo bihagaze hagati. Hallelujah! Ariko mwene Zebedayo yarabonye ye. Nimubari cyubahiro ba. Hallelujah! Amen. Mani bamfashiriza. Mani bampera umugisha. De fari na la posa. Ngo abona ibitereko by'amatabaza abiri. Ariyo matorero andwiye muri Efeso. Ngo abona umuntu bihagaze hagati, ngo afite inyenyeri zirindwi, ngo haya bigendagendamo. Yaani ni Yesu, ngo haya akora visite mu matorero. Yesu azayicara asuzuma itorero, ku manywa azasuzuma itorero, mu gitondo agasuzuma itorero, nimugoroba agasuzuma itorero. Mbese si cyubahiro? Hallelujah! Baramubona agendagenda. Itorero ni wewe, sigerizo deza ni wewe. Yesu ari mu kugusura. Ibaze nimba Yesu ari mu kugusura mu gitondo, nimba aza gusura ku manywa, nimba aza sura iwawe nimugoroba, ngo abona karagenda. Tuzaririmba, 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 izabanesheje. Tuzaririmba, 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 tuzaririmba. Reka dusengere ijambo, Imana ibapera umugisha. Tuzumva Yesu. Tuzumva Yesu. Ndamubatuye. Weze si cyubahiro. Hallelujah! Hallelujah! La peur. Manu rakomeye. Bela so bela. Uzuye ububasha n'ubutware n'icubahiro. Sandi ko uyu mugoroba utugiriye neza. Sandi ko ari wowe utuganirije. Bwiza bwawe bukaba bubanye natwe. Sandi ko ari wowe uzobana natwe iyi minsi. Turayikuragije. Tukinguye amateraniro uyu munsi, ariko uzakomeza utunezeze ku bwa Yesu. Amen.